ngibuyele emarubheni erubhina ngibuyele maye mina ngiyala erubhina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubhina ngibuyele maye mina ngiyala erubhina ngibuyele maye mina ngiyala ngibuza nginitshali ngabe emarubheni ngibuza nginitshali ngabe emarubheni ngibuza nginitshali ngabe emarubheni ngibuza nginitshali ngabe emarubheni ngake ngabuyela erubhini katolumkuba. Uyazi enye into eyona isiko ukuthi abantu besizwe esithize bangazibukeli kumabonwa kude bangazilaleli emhathweni. Lotshani ibizo lami ngingulungile Mabhena unamasoka umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza. Ngiyanamukela. Nangikhuluma ngokuthi abantu nabangazibukeliko ngitsho ukuthi esikhathini esiningi uthi na uvulela umabonwa kude uthole kuneminye imhlobo ngaphandle kwaMandebele, uthole kunamaXhosa kunamaZulu. Kungakho namhlanje uzwa aMandebele nakaphimisako nofana nakakhuluma izinto zesintu bakhuluma ngamasiko pilo asesizulwini. Ngizokwenzela imbonelo ezimbalwa. Fana ukuthi isokana lithi lakusoma soma lithi yazi ngikuthande khulu ngizokuthumela bomalume. Into yokuthumela bomalume yinto yakwaZulu. Thina sithumela bomalume. Thina kwethu kwaNdebele sithumela abobaba. Lokha nangabe isokana likarekile alithumela umalumakhe, lithumela abobabakhe. Kuya ngokuthi kukwamanana nofana kukwanzunza uyaphuma umuntu nomnganakhe bakhambe bayoziveza emzini loyo. Angitsho. And then nakazivezako abatshela ubaba lo mntazana athi ukuthi nginguzibereketshana mina ngithanda umntazana lo. Bese ubaba umntazana amtshela ukuthi ngithokoza igama kodwa mina ngikhuluma nomntwana mina ngizokuzwa ngabo babakho. Bese ngisokana likhambe linomnganayo bokutshela ubaba ngitsho. Bese ubaba ngibo ke bazokusikima abobaba bambalwa beze ekhabo lomntazana bazokwenzani bazokulalela amalawa abantwana. Thina ke asithumela bomalume sithumela bobaba. Lokha ke wena naso uthumela bobabakho awuyindawo awukhambi nabo yihlo nabayokulalela amala wena owatshela umntazana lo uthandana naye. So uyapi bese kuba nezinto ze content ukuthi abantu benzi content umntazana batsho uphethe tray ufaka ukudla uyakhamba yokunikela isokana lakhe ekoloyini. Uyapi ngomba nawe uthe ubabakho akhambe ayokulalelisa. Awuyindawo uyasala. And abantu nabazileke ekhenu akuthi ukuthi bakhipha ilobolo sekufanele ukuthi kucelebrate kugidingwe. Isezi lobolo. Iseza ilobolo inkomo zakho zelobolo uyozithola mhlazana ukhamba emzini loyo uyokwenda na ubuya nazo ubuye usowini so ngumalukazana nje ungasingasho sithi mhlambe uba mlobokazi but awusingumalukazana wena awukendi ekhenu bavelile ukuze abantu bazokuveza indaba bazokulalela amala wabendana. Akutsho ukuthi wena sowendile awukavunulisa inthemba zakosobantu nawe ulisokana awuyi lapha basho khamba nabo yihlo awukhambi nabo yihlo usala kwenu aboyihlo bakhambe bayokuzwa amalalayo bakhulumisana ukuthi ini ikhuyini bese nababuya baza kutshela ukuthi hey emzindo yabathe bathi lungisa mina njengoyihlo nazi inkomo ezimbili lapha ngikhiphela zona wena Vusumuzi wena ke lungise zingaka uyayibona ukuthi njani. Nasi enye umntazana lokho nakazithweleko asidisi ali mhlambe bekalithellerina bekasithela lunye bekamntazana ongakendi. Kuthola ukuthi nje uzithwele uzomuntu athi batsho bayakhamba bokubika isisu. Umuntu bashamba athiroga ubika isisu. KwaNdebele thina umntazana akakhamba yokubika isisu. Umntazana akayi la ajola khona. Thina KwaNdebele umnakwenu nofana umfowenu lo owakuhlabisa imbuzi yomhlonyana na uthombako nguyeke lo ekufanele ukuthi akugade okugade ukuthi ujola nobani. Wena uthoma uphuka idini thina la ekhaya sokuzwa ngayo ukuthi umntazana lo udadweni lo uphule ngubani idini. Bese nguye ozokulalela igama lekhaya ukuthi bamvumela ukuthi akhambe
njalo ingasukuthi bayamvumela kodwa bayamiyala ukuthi akhamba ye lapho ayokutshela abantu emzini loyo ukuthi phela umntwana uphuke idini. Kulapho ke ulomnakwenu nofana umfowenu and akufani ne umnakwenu ngubhudakho omkhulu, umfowenu ngubhudakho omncane. Umnakwenu nofana umfowenu loyo uyakhamba ke uye emzini loyo la ujola khona wena, afika azokubiya ukuthi kwamabhena bangithumile bathi umntwana uyagula 1 2 3 4 5 and then uwazana nozibereketshana, then emzini bathokoze igama bathi sizakuza ngani, sizakuza ngomntwana, bazokulandela ini, umlando. Yayibona ukuthi njani manje amaNdebele the fact ukuthi abazibukele TV, ababukeli ilimi labo, ababukeli ama soapiece aveza isintu sabo, bagcina sebalahleka, bagcina sebaphetha amasiko pilo wako sobantu, bagcina sebangasazi nabo ukuthi benzeni. Ngingakho namhlanje sithola abatsha abantu bokubika izisu, umuntu umbathi rogo nenengutshana, abantu batsho ngithumela abomalume. Konke lokho kwenzeka nje ukuthi amaNdebele akazibukeli kumabona kude, isiko pilo labo alisi exposed kwangangokuthi bangalikhumbula nofana bahlale balilandelela. Yazwakala musa jama ngingayenzi ibe yide khulu. Ngibawa ukuthi subscribe ku YouTube channel la sizokucoca khona khulu, ngizo upload khona ama video amade acocako ahlathululawo. Ngiyathokoza.